Hi girls, are you guys ready for the movie? Ready! За бид эдийг нүүлгэх юу маань ирсэн байна. New box. Лэрийн маань төрсөн өнөдөр болж энэ загранд яа. Хамгийн түрүүнд хиймээр байгаа манай ээжтэйгээ хамт дагуу унахаар гарыг Grand Art скутрээ унаад гар хамт өгөл явъя гээд. Тэгээ одоо ядраад байна гээд манай хүрт бас. Blakey, where are you? Энд манай ах Starbucks авсан. Одоо хальт дуртай юм авах гээд явж байна. Come on. Yeah. Oh yeah, those are Stanley cups right here. Wow. This is cute. Oh yeah, it's so cool. But it's like so expensive. $35 for Stanley. I know. Next school year. Цан төрсөн өдрийн чимэглэл. Гэлэрийн 5 байстэл ярина. Угаасаа ээж нь амжихгүй дралын мэж амжихгүй байхгүй. Yeah, just get those. Okay. What else is there? What else cute candles? This can be cute candles. Rainbow candles? Yeah. There's only 5 of them though. You're 9. 5. Юу ээ баах олон балруул. And take away one. Another pack and take away one. За ямар ч байсан энэ эдтэй нөгөө нэг хийлгэх манай охин чих артист охин байгаа штэ. Тэгээд артист айгүй олон юм хийн. Тэрнийхэн юмнуудыг нь авчлаа. Манай Blake-с хажуугаар нь Lego мега ахуулаад амжсан. Одоогоос гэртээ очиггуудаа нүүрэн маяг янзлаад охиноос хөөрхөн болгонгуудаа Килэрийн найзуудыг аваад Килэрийн хитэн найзуудыг авчиж аваад зарим ганц хоёр найз нь болохоор ээж аваараа хөргүүлээд ирэн тэгээ бидэд энэ ч буцаж энэ моолтаа ирээд кино үзэх чинь нөгөө Inside Out 2 гарсан, өчтөр гарсан, 5 дахь өдөр гарсан. Тэгээд юу авах гэж киногоо үзчихэд замаараа энэдийнхээ идэх хоол ундыг аваад, тоортоо аваад тэгээ гэртээ очиод энэдэд хоолыг нэдүүлээд, тоортыг нэдүүлээд тэгээд ямаар нь activity-г нь хийлгээд орой sleep hour хийгээд team party хийж байна. Look for cars. Hi girls, are you guys ready for the movie? Yeah. Ready! Claire is too busy. Dad, I can't look on this. Oh yeah, that's cool. I'm gonna take a picture. I was like, let's wait for Naomi and then we all can get it. I want candy. You want candy? We got donuts. Oh. I got donuts. Riley's personality islands are still going strong. Glad to see Boyland Island finally broke up. A goofball is still monkeying around. I always want to just wait. I have that. I have a shirt like that in my bag. Hey. That is so cute. It is adorable. Oh yeah. That's what I did to one of my friends at sleep. I literally Oh, Blake. That's a backpack goes on the backpack. on there and I don't know what's going on. You want some pizza? You want some cake? You want some cake? Oh, maybe he wants one candy. Kita can Blakey want candy. Sister's birthday. Hey Claire. Is that is so cool. you also want to do it. I got this one. I have this one. I have this one. This is so cute. Mrs. Fragile, do not drop it. Do not drop it. Fragile.
Миний хөөс яаж тутах? She's gonna show you. I like butterflies. Here's to a wonderful birthday, a new year, and all the amazing possibilities that lie ahead. Oh, that's very thoughtful, okay? didn't bring the card. Is that? Oh, it's good. How okay, keep it. It's George. Hey! I actually got this. There's something else in here. There's something else here. That's art. Goodness! I always wanted that. That was so thoughtful and so sweet of them. Okay, let's put that on the I'm just sad. Give that. Nobody cares. Oh, wait. Like, what did you do? Like, what's that? I'm done. I cannot do that. Yeah, I can use that one instead. Let me see. Oh my goodness, that is so pretty. There's a sun. Is there a sun? Yeah. Put your hands up. Oh, you forget. Don't forget. Come on, Claire. Happy birthday to you. За манай эдийн уран бүтээлүүд нь иймэрхүү болсон байна. Хөрхөн юм будаа зураа тавьчих. За зэнийдийнхаа зааварлсан юм сайхан цэвэрлж янзлаад одоо унтаж амраа да. Этерэд маань дээр юу чинь би одоо хөглөрсөн юм а цэвэрлээд брэнд маань дээр хүүхдүүдэд унтуулаад тэгээд юу чинь ингээд охиныхон төрс өдрийг ямар ч хийсэн тэмдэглэжлээ. Тэгээд олон юм давхцаад айгу яарад өчтөр зүгээр нэг юм ирэхгүй болохгүй гэж бодоод тэгэл тэр нөгөө нэг юу Inside Out 2 гэдэг кино хөөрхөн кино гарцсан дээр тэрийг үзээд миний сэтгэл амар хөдөлсөн ш нэрээ. Амар хөөрхөн кино байлээ. Таад маань Монголд одоо хатмал орчуулгатай гарч ирэл хүүхдүүдтэйгээ очиод үзэл айгуу гоё. Бас хөөе. Guys, careful with the door. Open the door! We're doing it. We're playing Truth or Dare, and Claire got us out of Dare. Тэгээд юу яагаад Америктайгаа монголчууд банаас хөрхөн хүүхдүүдтэйгээ хамт очиод үзэл гоё юм байна. Өстой гоё кино байна. Тэгэд харж ялаа би. За тэгээд юу айдаа. Одоо юм хамаа цэвэрлж янзлчаа заах юм. Амрыг да. Минийд маань дээр тоглоал бүжигнэлтэй л. Guys, let's play hot potato. Yeah. Том ажлын карт гарлаа. Одоо маргааш тэгээд буцаад юм аа баяр. Нөхрийн маань төгсөлд өгцөн. Би одоо гэдэг хүн чинь бас айтайхан аргачихгүй бол болохгүй. Тэгээд ер нь бол өглөө алган юм ногоон смуди хийж ууж байгаа. Энд нь ерөөсөө spinach, kale, тэгээд хагас, cucumber, тэнгүүтээ нэг ширхэг lime, тэгэл блендертэй л ууж байгаа. Тийм салри бас байгаа. Нэг 3 юу салрыг тасалж хийсэн байгаа. Тэгээд одоо би гоё өндөг, хойш өндөг хагас авокадотой идээд тэгээ араас нь дуртай кофегаа авчи. Тэгээ дээрэс нь бас сая тасгалтай яваад ирсэн болохоор жоохон уурга нэг юутэй коллагентай хэлсэн байна. За тэгээд гэнт ухаарсан хүн байна. Хүн байна. Гэнт ухаараа за одоо би чинь нэг 7-8 хоног сайхан зөв хооллоод нэг би хагаа зэгтлээд энэ чинь бас төхрийнхөө онцгой өдөр чинь би чинь бас нэг айтайхан харагдъя даа гэж бодоод байж байна. Зя миний юмаа баглах үйл ажиллагаа явагцаар энэ хараа миний хормын болооч. Ой. Хөөрхөн гойлэг бажээ. Одоо бол нэг гуяа түрээл зогссон ч бараг багтахааргүй. Яаж ч өмсөд байсан амар хөөрхөн. Клэртэй л өмсгий доо энийг би жоохон томорхоор гэж бодоод байна. Яаж ч эндээ таарад байсан. Beautiful. Can you think which one has the best sunset? We're not finished. No, but what have we done? Sure. I'm not even like. It looks so pretty, ocean in the sun. I need to finish this show. Баглал янзлал энэ орыг ингээд хүмүүс ирээд авъя гэж бэлтсэн байна. Bye bye гэж хүнийхөө.
Nice. Alright, so Oh, you guys are not finished. I'm finishing this one. Wait, let me So beautiful. Don't do it. Oh, Get my name on it. that is beautiful. Wow, the blending, guys. I didn't do that. I got your cup. No, you didn't. Mommy got your cup. Yeah. Oh, what kind of cup is it? Stanley. A big one. Stanley. Do you like it? Yeah. Yeah. You have to use it all the When did time. you get it? Like a couple days before your birthday. So you knew I knew you wanted Stanley. this kind? Yeah, you like neutral color like me. Yeah. Yeah, I like. I did not get you like a crazy color. I don't like crazy colors. Skeeter likes like this kind of neutral colors. Yeah. And then when we were at Target, The instruction how we to were at drink from Target it. we were at Target yesterday, where we saw Stanley's. I'm like, I always wanted Stanley, and I pointed at the same exact one. And she got it before my birthday. Yeah, Yeah, she knows. Well, I know you like I know myself. Do you like Stanley's? Do you want to switch? Just kidding. No, I will get mine One. later. My cup works still fine. My cup works fine. What you doing, Blake? I don't know. Huh? I got some deeper, and I zoomed right back again. A name tag. We will make a name tag, I said. That way, people can read my new name, and it won't be even hard to remember it. I gave the paper to Mother. Write it down, write it down. Write my new name on this paper. Then we can pick. За бид эдийг нүүлгэх юу маань ирсэн байна. New box. It's the box we're gonna pack our stuff in. That's huge, Mom. Бидний гэрээ нүүлгэх юу box маань ирчихэж.